Sungsat balik nak cakap sungsat. Bebas orang nak pakai. Bisa nak cakap. Siapa ya kok? Ya, mereka ya beramah. Ya, mereka ya sini kai kono belai hambaya poro tahun baike sengkini kai do sino o kai le pandano rekha boni bage belai hambaya poro tai joto phaiman jab nai kini o kai le pandamo bestera yang kai prok phanningai joto chili tapuk sumon bini ma phasomno bini tapuk kukurokno bini jati bustirokno joto phaiman jab nai rokno ang waisa bene subrai sumai no na hambaya poro deba hambayo jrawo sini gupukres sini tai bini ma phasomno tai bini tapuk kukurokno tai mo thaningi phanyaro tapuk bini jati bustirni phanyaro no ang joto no subrai sumai no rokno lamsobo ado jero sing senglai sinai sing samus khatung sengase glen laya kai segnes sikamgo angkulawo surinai surya bage sing kaile panoni chengna surinai sini geplai sakai to no krumo tai hambaya poro subayo mojrawo no bebak no osungsar no kha tima tijlang tai sing boro rokno no tago moni bage no hambaya jenaki kai to nang adom ni siwe tiris kak jrawo bugra kai to nini kharokmani ni subabani tijumani jare seng bosong nang sini borok no nang rekhamoni bage hambai tai yap no no adom ko mono kayo bugra kai to moni bage hambai ya por ojrawo o haikino kai to nini ni sajak ni sadra sumo tai nini sajak resmi borok no kani kai senen bage neng dini jora ka hamkha moni bage hambai ya por subrai ojrawo ko kale bari pandrani khanya por no sa hambai kai dini पवित्रता में निम्ति जुली कई जो ओजराव अंगनी ने सेलें सुगेना बो पुला पाई सुरी माँ कुलमा हमारे माँ जी सुनी मैं सुरी माँ सनो आमेन बिनी माँ बापा जो बताई जो कि बापा itu bahasa ne bagang koyo ambai hari ka semwai sabai no tahu kana lesinai sini gupuk res miningi bini takku bukurok tai mo thani mi joto phaniro tai jati gusting ni phaniro wai sabai no bahasa ne bagang koyo joto hamzat tuna hani phaniro wai sabai hamzat tale digi joto hamzat tale wai sabai yang ko selaningai phaniro no joto nang wai sabai no koisinai bahasa ne bagang mau taruh bahasa ini hambai kalau kena hambai langsung deh
Paliko terus kemudian sino kain ini ambil kuno tebu murok ini jamnya lah. Jadi kamai paliko no. Paliko sing tamu masawo sini kain mampu kamu sing haben. Kayak sing ya apa bae na bro. Wah, asik expert. Bisa. Korab lah sih na. Ya apa bae na. Kayak bahasa ni tabra sih kayak. Nang lihat. Ini kaiser saya. Kamu di sini biasa kalau kamu ada apa biasa kalau no hari dia kalau lúc nào bỏ nó cây giật này có đi bỏ có xí lại chả cây giật tay cây sa cây giật này anh có xí bao nhiêu là hết à cây giật borok ini di sini biasa corak borok fix haing tongnan bagai kait ni bus kanggo sengoro jot tongnanyo lukuni bus kanggo borok sakit flies semaitan an bagi borok biasa corak fix haing ni tongnai seng hari ojrawo seng tabu don samputi bak saman ani logi susnaka abuni mari daya hansapani voice demo tani so ya apa problem atas kaya ko anis kai ini ya saka tay nono ani bebab company rangri don sampurti manthai baksani location snamta abuni mari kai anono voice demo tani tani tidak apa bayar tidak apa bayar Korea jadi hamzah kekal sambil kali kan tidak apa banyak asuk sedikit ngonsum lain tan bayang ke kajian khasih baik payah itu biasa jerai saya kaham tu tengah apa sebalik boleh kan benar apa sebalik kok kotor kok kajian gimana sih hai pun sih hik saya kaham tu tengah apa sih bagi saya kaham tu tengah apa sih mungkin orangnya Bible pun sawo sih hik kaham pun ni mani ke apa subanyaran sih mungkin kamu kait itu dulu mungkin apa bagi yang punya klien sih tapi semua bono hika hamamane abu subanya ruo sini place mino kai tabu nukung ka hamko thara ni bagi sabo nang kai kai tuni hamari nabo Zora sok pai ke
marriage certificate na yapanay oro kisa puriwana Tripura Baptist Christian Union kay ini साल 10 तारीख जो 2019 kay kalbarin kay kay block pang kami kay jagnay bridegroom salan bung kay sumunda kuma kay hamze ketal right interes ni kuma kay bung ni kami sumuni kami ke kay block pang kay post office Balurban yang hamze ketal ni bung ke SB kay bini kami garing kami kay post office Boypondopur kay bukan ibu selani bukan bu Dinesh di rumah kay boying kay led itu mau di rumah kalau ai jekaya kay ang kay nai pastor otong di rumah kay mo aja tamu obono ya panai ang basan bai koyo sini best man ko pastor di sini ang kita tahu sini Nongkone bisa kalian ikut dengan kay sini tabuk semua tay buku res bino tay kebo tay kasikatung kusung prokno hamari itu amin hari pagi bos sini propastor sini taku pathor bosuna bage ini nikale mau pandro semua cara berkena Suku tongai sini keplai ketang dari kubui mereka ngapa nuna belai kita hambai tangga kaitu pandai kaitu mensemerika sini tahu sama baik resmino yang kenai kaisa kaitu osubai nuna belai kita hambai ini seleng di bising dike kaitu okali mempandano kaham pakai yang masumani bagai subrayung kaitu ni dari apa ro okali kaisa ngiburok tabu nukung ketalo kaitu nang sepong nukung ni buah gerangai kaitu pong nukung tamunang nangian nungzo tono nung kaitu sebebag kami saya ini mereka tahu kaitu ini suringa ia pernah buah gerangai sumbi sana